10 Syedara Nabi Yusuf Truh Mesir. Amma ba'du hai tengkucut Nabi Yaqub lun calitra trip kata dua tan lun sebut nyohai pocun lam lun mula Nabi Yaqub basi urawana hai jinadum ananda trole kenan bansi plodro marit meno yang mulia pakripike dum getanya hana bago tan sengsara hana patle blo makanan tan susahan hana yang sa ulun dengar hai bohate nanggro Mesir makmuraya raja muda nanggro Mesir murah hati hanatara letan urang kenan sampok jem-jem nanggro rakyat teka kenan Bandung jijak mublo raja nanggro makmuraya Ana Ismail Abu Walun Najid kenan truh gehala cuba tajak hai bohate nanggro Mesir Bandung kata tajak mita blo makanan unanggronyan tajak sigra mudah-mudahan mutemung tajak Bandung jino gata anak dengar haba menan bedayonyan Bandung rata pehasedra sikalian gebabarang meniaga mengan barang perdagangan kulen ionyan yang legeba kahase silengkapan bedayonyan lege bungka bansi plodra berjalan dengan kandran dua unta asarelam perjalanan metemengan urang teka kabilah wadi nanggro Mesir salim gebri laju sigra gebri salim ke anak Yaqub temaga seot pantai sigra getemanyang gemeturi kage ken krile urang teka ulun qidar anak Ismail dan nyolain si syedara temaya huda menogekun kamo Bandung anak Yaquba anak Ishak anak Ibrahim Nabi Karim nenek kita nanggro Mesir kamo nejak suruh niba ayahanda neyujak blo bahan makanan dinanggronyan gepegahna jawab qidar menogekun kamo Bandung sinan teka nyokamo dinanggro Mesir indah kale gepemulia dumna tempat penuh asa neyua pasal raja muda raja jrohtan hana bago berangkasa tan mulia lianyan tema wahe ado mumajara kana bungka qidar newa unanggro Mekah dan kafilah dum syedara anak Yaqub bansi plodro ne elamnya ada unta nanggro Mesir ne berjalan
mewakalam ke raja muda. Aziz meselon harta di meliga pemekuta sinan dua tim ura ne baga urang teka di nanggroji rame tatro hanatara basi ura dene pandang saborombongan ada unta inang gemekandran di atehnyan urang tuha lom diliket petlo urang agam muda kage perap bak meligo ban sinaro adung gerata ban sareto angan meligo getren jino ate unta Bandung gedua ate tanah ban pet ploge urang muda sidro sagai yang na bedah geperap bapa teraja gejau ke Aziz mese geperap le urang tuha saretro uhadapan nekenyoban pemekuta sekegata hai tengkudrau pegah jino ubah hamba lon erupa gata sidro nanyum bago ibnu da'ar urang tuha jawab menau nyokeh lon nyawa ibnu da'ar tika susah tan di nanggro yang tro kena bak mekuta kamu sangat kelaparan mengharapkan sedekah raja nyona bacut barang dagangan lain ni banyan han mebak Aziz mese dengan menan netren yonyan di istana nedram newa ibnu da'ar serta necum antara mata habe pule rindu dendam nekenyoban pemekuta dilikutnya ramehan ban seketeman hai ayahanda jawab male ibnu da'ar nyan Bandung nyan anak hamba anak cucu ulun tuan berkat kalam doa mekuta berkat doa tuanku sidro yo sabara dila masa Allah neberi ne pesampo dum sinaro ne karunya Aziz mese bak masanyan perjamuan ibnu da'ar pemulia jrohanaban ulah bangan raja-raja ne yuhidang dum makanan muliaan hanatara lom ne penuh dum bawaan bina kandran ati unta oka hase si kalian ibnu da'ar laka gisa laka izin wa unanggro umadian jino alege gisa telia izin ba'azid mese berangkat ledum gerata Aziz mese di meligo kisah muwa ke syedara